E whakanui ana te pātaka kai i te hotu manawa orangitāne i te kotahi tau i tēnei rā. I hua mai ai te kaupapa nei i te taunga mai o te mate uruta i te rā tau 2020. I nā e nei, i nā hoki te toko maha o ngā tāngata e noho nei te pito tonga o te papaioia e kimi kai ana i te pātaka kai nei. Ko te whai ake nei, ko te whānuitanga atu o ngā kōrero. He puna kai kia whai oranga ai te iwi. So the reason I love it so much is that we are getting out there and helping the community. I've been there. You know, we've all had times in our lives where we've struggled to pay bills or put kai on the table. Things pop up and we have tangihana and things like that, and it does get hard. You know, being in the mahi that we're in, and we work with a lot of whānau that struggle, and I guess that's our why, is just to help whānau be the best that they can be. He ai ki te kōrero a te kai whakahaere a Kylie Johansson, i tū Mataara, i tū Ohiti, i tū ngā piha, i te mimiti haere o te kai, i te taunga tuatahi o te mate uruta, ka kitea i ngā tino hiahia a ngā iwi puta noa i te Manawatu. It's actually a really emotional day, to be honest, Tima. So we went through a lot to start Pātaka Kai, and we've done a lot of events and helped a lot of people through that time. So it's like a little milestone. E whakahaere ana te pātaka nei ki rō e nei ipu pauaka e tu ana ki runga orangitāne pā. Ko ngā kai ka tā kohangia i ahu mai te rōpū Just Zilch, mai te Mara Kai, mai ngā hoa tautoko anō hoki e āhei ai ngā whānau te kimi kai mā rātau. During the last year, I did a report a couple of weeks ago, and we've actually had about 17 people that we have helped get full-time employment. So that's something that's really, really cool for us. So here we have quite a few people that come in and they want to talk to you, and they tell you their struggles, and some of it hits home quite a bit, and you see a lot of kids and you get emotionally attached to them. In our kaumātua, things that they've been through and the stories that they share with us. So on a personal level, it really does hit home. Tāpiri ki te pātaka kai, ko ngā ratonga awhina e wāte ana ma te hapori, ko ngā kaimahi whānau ora, ngā kaimahi ārai mate whakamomori, kai awhina, mātanga take warawara, tākuta me ngā wāhi whai rongoa ārai mate, katoa, kei runga orangitāne pā. We do offer lots of other services here at Whakapahaora. So we've got counselling and whānau water and smoking cessation and budgeting and things like that, which we do offer here. We don't make anyone do anything, but it's a free service that we offer, and we've had some really good success stories. Ko te manako nui a Johansson, kia whakarahi ake i ngā whakahaeretanga o te pātaka, kia tupu tonu te raukaha o te ratonga nei, ki te awhina i ngā whānau kei te pito tonga o te papaioia. Te mehemi te reo o te uru. Ko te reo